Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Khas Autonomous District Council uba peniat Sings Im uba dairu ukertong ke NPP haki election chiteng samoy na maurang keneng constituency ulaong balada ka long ha kumno ru i yakipad ba kasnong mausbot habapan ka jingkersan nakipad ba ha jingelap election chiteng samoy hasnong mausbot hakala sngiu blai uba peniat ulapan pau ya kejinge kabaki padba kimat namar kejingmi jinge hak surok kabadayat langba ka jaka sipai banpoi sa mausbut ulaong makinong snong kasnong mausbut kitip kambha ya kikam kiba ulale kadbala lakabor kum UMDC nakaliang uba peniat ula kren ru ispang kikam penroy kibalala banle ha maurang keneng constituency baro kawai ha kaliang kakot kakya bat gilat kibawat langba ka skim bakery poultry dairy milk mission kaban long kajing mentoy kipadba hanong kandong bat kajing shim kilat kilendi banang penklan ki self help group bat kumno bat yarap ban weng ya kajing kerdu kam abat terwai la di ba ukloy ban long sakri padba ba peniat ulapan kajing kersan na kipadba banjit ya kum MLA kamaurang keneng kenang ba unang la susu mentrai kambha badun pentrai kam hok ya kaskim MLA hakani kapor badangsa sa shis nemtam kabakot R.San klur tengka hakani kejinglang layodon langru MLA kajirang uba sostenes sotun presiden ke UDP maurang kening circle uba pene borlang bukim UMDC kajirang uba Victor Rani menteri barim ke sorkar uba Medistar warba bat kiwei kiriurang ba bat kilong kemi keren ni nasional mosbol gilang temhi ke ai ke bai MDC baru punya gilang train na pada di nasional ta jogi neng ko me na ada perbal di train ke jogi ke Batam job MDC ada sim ke bading ko iwan dan ai skim hamai ko ICDS nomem ya skim beberapa ya pada nasional mosbol lebih baru ko Hande ngalaong masno belum kini dijingkrai kami ngong empat judon UMDC kum di UMDC tang job ilawanda ikas skim bakam kami iwanda ikas skim Ahmad ibaiba Ahmad ibakun dalam inong terikam dong ibaiba barok dalam tukun kani kapani badu na tentang penyair ni jongi na tentang skim kawan nasional jongi maka konvensian dulu bagi nak treasure politik kadang di bekerja bagi dalam di yasya mengaku kami hal yang tujuan ditiru haba kandan ko undang ba kay ni kasam ko bilang bakni batur andai kidang ni ko di balaka di Batam snake ibawa ya laikan dia itu teng rambut kan kumi baru ngapa ngapipi baladani ibadu iyo ya kacingjo panpoi ka kabdan emeli yang isem babai inpek yang adut kasuk inpek yang kacingjo kam sini pada kumbang lagi kimi kadang iyo ikut dakai itu kajani ai keju kadong ai keju kajani kunci keju bakal nadam sedang dijungan kami di kuliah tengah mulut kadang kan di luar bangsa lada ipadu iyo akor koi kadang emene kata kamu keskim iyo pado bakinong kersia kami sekarang bamai ilong ibri basnunit mai ilong ibri ba baik look yang ada usuk hari nasional tahu ini bahkan tinggal kami ini nasional kita ibadah impak kami kita kibring betul ibadah apa parti hendak impak saudara kini nasional tahu ini. Tiada makan
story kerai kaidam kamdam na pada negatif kejumi menda satang dia selingin salai ke negatif bagi yo kata ketinia balai itu kata dia senang kata bagi barokwe Ijo slowi ki kintian ki babon na kiri ramba kiri shampang ki bo ong baga jinge terlei ka tong kabor bat haknya kepada syaitan ngai ei baga dan dia ka jing terlei ka jinge terlei kebawan berkershan ni ki kinhor ka fer kamne ni ki mempat ki daw he ka tong bagi nong elam ki bahakmat jogine ki parti kibu shadia ni ka jinslo parti badbu hakmat ni ka jikya jumpai ba ngaso banong berkerpa ki pai ba to ai ka jing thap tai ka bacham yakini ki nong elam parti ber ki khot nong kershan baro ki parti ba fer ba ai ki kershan ni hakne ho kanya ai ka nong ka kumor ka basai ki mempat ki kenor bahakum kanya kapor mengiman iki cikya ibo phero ki nong shnong hapo ka chala me khlia hagari india ka prothe kor kawe mengiman iki kata ka cikya akabaman kanya ka from covid-19 nadu mention islam London ka national lockdown how atu santre unai march ka shnong ro kawe ko me khlia London jari lockdown na khamdam namta kacing toy kacing bit cing biang jong pai ba amlai kacing yebet sapriang jong covid-19 habawan kene ka khlam kawan lu kacing ya anta ki pai ba khamlam niti ke beras ne banyak kali kamai ki batre mistri ki batre len sai chai lim non berkunju kiwe ki badan halal ki jong ki kam khamtam kebelah khamban ki skul cakap pulen untuk kikun ngaka sumenong hakum kan yang kapor bagi don ni kacing ya kebakrau kok kini jungi lade bagi dia dong gawe mde men kedau ktai mde men keno hakum kan yang kapor retawan la kabensim jong kacing ya kacak rio kacing ya ki dok Islam jong wan men ajing trelam nam ta kabet kabiang jong pai ba ka konstituensi ba kacalan ro keno ya kiti ki kintin berpin thame berjalan paklai pai ba ki kamstan bandingi ki politician bandingi ki norelam po parti nomor tanda maslo berwan hanya lapor dan kemensiam ke masluhi ya ban kacingkren ke bangan kren ngakren ke kacing tipreuha habang ipai kacing ya coba konstituensi ke en kedau ke penolong yang berwan benterwa yang dia berlong kum syakri joki pada kedau he kalong habang arum kami hakishnong kidong ki paper ngai ei baka cingya habok konstituensi kadang habang ibenyap ekowe ka survey kacingwat beni halal ke konstituensi kalau kecilong ciman coba konstituensi nadu sedang arca pra arca kendai nilap ba naga population kebaran apa kena ke konstituensi nriusan hanu nyopok na kisispa kide kinong dia bat habni phai ke cikya chukine kinong dia kalau kebasloki hanu kata taban berkhat namta choki namar bagiwan ikayo angkot ke cungki keduna hanu kata rata kata ka per capita income cungki ka cingyo cingkot cungki madu kenai average kabalong tam ku basal sa kancar shina kaben berkhat ina kaben luti dunia ina ku wene samla ramba ku ba syakri pada bagumno kini kinong reak nong shunong hapo kene konstituensi kila bandim kila berturun ye kakam hayem hasyam berpendap ye kabam kadi berpendap ye ka cingdan kam hayem berbu skol ki khur ki kitai banjo ye ka cing suman ka babit ka babiang namta banjo ye ka kot ka khia hayem hasyam kapun berkhat kumno la nong tam hayne cingyo gore habang ipai ki bamne ki nora ki babon ha ki ba em ha ka dolas ne ki belano nomor tanda masroba habal yu hane pasno moshko habang arum haman ki yem ki ba ngayo ekala rum
kibun kiyeng kibacenca. Nomor kedua, nasulong kacingmi cungi syakmat. Ya kanya keba election kadon kadang keba gerbang nanto payah. Abang impai pat syakacing dan kam joki nong nong. Habis berkumno berkintiu. Kamtam ya kayo kam yo jam cuki sama. Kanya ni kawe na kamat kabagi sloki han kata. Kata growth of unemployment haba pastiin kecela kacungi kakiyo ka percentage manusnya. Kanya ru kabarpan ni kacing kelai bar kacing kursiu hangi. Daki en kilan lentai ki begine berbiang ni kacing ya coba kacing kerduk kam kerduk cara. Habagi pai syakakam surga ho ngagloi la seben terbahan yang kapor belaki baik kincien ini berlong kumwe kali kene konstitusi ngen terbahan kin ajimut syaka sorkar MDA ya kawan kin hampan advertise no iki pos ki pun hapok ki department per lada kalong hak DSC lada MBSC khnang bagi sama ki labiang labet lama kebenan start iki megi kepala penulut yaki bakin yo ekalat dan apply ke kam kecela. Kani ada sekantong sikenta bakin yo ya kayo akor hak kecela ibrowe. Kemaar pat mengipai ya kacing kerdo kam ngipet kamtam ni kinore cipre nasuki bhai kene kebentar ke farming sector ke bagidon kam hak constituency jungi bandar pethe bandar kiyo syatmat nama baka constituency jungi kartum ki geographical area ka byakha na kamta ban rejing re nonor karya ye ki marmam ki chur ki so ki pai ni dan kamlu ban tenslur ye ki nomre hakbe de ka farming sector kamta ye ka kam rejing re kum MDC hai por bare na persyam bantin jingkham han secretary kamta ka veterinary department ki babat isa salwo nadu agis nyam dikelola nalai ban snow badan kam ban mang na ban sanction scheme kerbang ban penhe ekowe ka farms ning ka piggery farm hantai po orang gedeng kadam jong kecing tumu jungi kalong ban kam penhe ka farms ning hantai ban yo ya kalat ban ai yakini ki simbai sning haginong rejungi hapo constituency borokawe ka baan pat bede ka poultry farming kumchu kena kambil mission kinomre basai kamdur kanya nu kilapun shulur bakin form ki society kenapa nakana kawe ka kamlu kanlo ka cingtoy namta kayo akar habang ipai syakakam raising namta ka cing bo yaki pum dokha berkiwing be nakani cuni ibn shulur yaki kena sama berkumcu yaki nomre kamacong ngidon kami ki entrepreneurs ki berlong ka aset namta ka constituency juni ki berlong ka aset namta ka jela kene nabak ni phai ya ka marpa mardi hadu namta ka jela kene ka bo no 4% na ka shispa 60% ka demand ye kini ki jingbam habo state me kene la supply na shabar ka jela kene ni ka we nak opportunity nak kalan yo kam yo jam untuk kisama ki badan ki interest ye ka cingwat haki ne ki sektor lo kero nomor terang masulun berterwai dia ban long unang elam jo ka konstitusi ban play kalan kalante ban yalam lente ka darbar shnong ban yalam lente ka sports club ban yalam lente ki self group ban yalam lente ki seklok me ki sek samlam ka shnong ban dan ke cingrelang namta ka bet ka bian haka ilang ka salam Nang shnong na tha majungi saisi sian pat kalong shnong ka ba itna bar ka ba pu ka ba phir ki jingnan kam ki bahar khamya ngin tre kam je kita namta jingtoy jumpa ba lada kalong development scheme ki berfer na sorta Indrai nasolong kami ni berkaitan scheme kemudian akhir sampai laksisnya igwa untuk poin syabaro inovasi kamu coba deh terus berhasil. Kata ni kecil amur, wat ikban dan syariah syaitan ni persian tak kalah dengan karena tamu kebelan emang comisia kata video. Nasusi penyuai ke kubur ke bapaunya. Nanti yang sudah kami open kubur syur dan melakukan
Henry laong ba la yang pamur UMNA coba nonton nama makham UMDC ya ke MDC kanya kene kecing jalan pakai tak kene kecing jalan dah kuwe pat seban yo ek coba ba so mungkin ya kita cing create statement dengan berdampak nama pihak dan susu mungkin nama iman kabandingkan sisian pelaksanaan nama iman UMNA berkelasannya skim kabaan sisian pakawan election umcula mereka di skim na Taiwan ekakam bisi sodan kubur wan ekakam bisi lu aposlong laham kesannya ban isu ikinono kibo padane kita nakata jong election Tengah masuk dalam batang syukur election sekatan faham kaba PPT beliau mana bala kan mundan bala kan wat yiru imikatnya nampak faham jumpai pak nomor ternama masuk dalam dan tentu yang disias soban toya pensiun rumah ya kengkeng coba kios lo hanya canmit ya kena cingkiran nakali tercuri nampak cingkiran kam babon wasnom ngin sanaya dulu pak wasnom hadir ke artadek bat bagin yo ke cingcor haka bat ke cingcor haka artadek kanun deslo dese ke cingcor jom kini kinoilam shnom nade kini kinoilam mahmat juga parti nade ke cingcor juga shimiat ne juga sa minister mereka ke cingcor yo jompa namaka artadek kabagin yo ke cingcor kan lompat ke cingkermen kanong ka cingkermen namta kiti berhit kibasuk kiti kirangni kijuki kiba cencar haka cingmot cemhat kumno bakin yo pam na setiap rasisne ka cingcok cungi kanong ka cingkermen namta kita batum juru kande ka cingcok jong bubul bala namata kana masom long baka artadek in yo yang thom chung ka cingcok baka cingcok cungi ka artadek ru kan long kacing syai nagarta kipai ba shlomo ajin thapte kipai ba kacing syai di kowe nagarta kisya lom kat balong nganan e shlomo lom kat balong nganan e kermau mahita ketian ke ba ngakre lom kat balong nganan e yang shlomo Kudeshipun bat insanai itu bat haka lain tarik subhaya mi nanti wat nan kersyam tak siapa datangnya mereka penting subhawa ini kawan sengap cingeram dulu kibat paksim lala antara kersyam ini mereka ni penting dah kaman siam coba cingir dah kawan keluar kena terelak dan tak berhak kami coba senang krem dan nyom parti krem dan kain kenhor nak kena kenhor bakiwan mereka penting dah cingir pada gawe kecimur bagi wah yang kan top ya kawan illa pada terelak dan tak berhak kami coba senang kublai syukur